خوگا کشتگن نولشون دگه تمام نه اون های همه دا سلام علیکم دوستای عزیز تماشابینان گرامی خوش آمدید دوستای عزیز به کانال زنده و سربلند باشید دوستای عزیز کانال ما رو دستگیری میکنید لایک کامنتاری هم میمونید دوستای عزیز برای دستگیری کانال یا تای لایک در ویدیو میمونید ویدیو رو تماشا میکنید فکراتون رو در کامنتاری حتما بنویسید در ویدیو پیشینه بسیار بردارا سوال دادن که کدام ناحیه کجای در کجا قرار داری مقصد در سرچه ویدیو بگو ناحیه را دوستای عزیز در ناحیه جرگتال لخش قرار داریم ده جیلاندی اینجا چرا خوردن خوگای گرگ زدگه خوب این دال چی بدیم سیگار باشه با همه کشیده گرفته برفتهش نه اون های اینجا اومدگن خوگا کشتگن نولشون دگه تمام اینجا کشته وارده فروردهش اینجا چند تگه اومدگه خیلی خونه بردارو نمیشه بانه ها رو گشته برای که در یوتیوب ممکن نیست گرگو اومدن خوگه در اینجا راستی ها پیش مفر اومده بود کفوندن خوردنش که زیدلو نپری نره نپری نره Резко, о, шкам резко ярче гирга. Я джош оёфтаган неон боша. Ин машина рафтон диди. Не пайга. Аха. اینجا وقف کردن کارچی خوگا طلپای ممکن است چور کرد کشتن وردن اینجا تیار شده خوردنش اینجا بو پیو هستن که مقصد رفتگی انگرگو خوگا گرگای خرسه رفتگی خوگا هم بهت بسیارن تا همین چقدر گرگ رو سیگاب دیدگی نبودیم در این تریتوریا عموما همین سال مقصد ندیدیم گرگ پرگ برف زد و فکر نمید که ای طرف که ای طرف برو آمدن نمیجا دای اون پیدی ایام تای پای فرمادگین همیجا دا خوردگیانش پایو بسیار رفتگن ای طرف مگه ای طرف مدگه خوگا مقصد که خوردن ایوال اینه یارمگه رفته یه در این داره بالا برمدگن پایان فرماده این در این داره برف اوجه کمتره نظر با بالا های پایان میره میبینی که همه سوزای دو ماشین اوجه رفت اقصد به یکون تشویش ماشین ها میروان میان همون ترمای سوستنش یوچه هم ساز باشه سمی گلاونی یا تمام شما میاد طبیعت تماشا کنی برداره عزیز راحت کنی برداره عزیز خیلی که میبینی راه حیرون باشه 2 روز
ҳамин ду рӯзе ки барф борид, раи мошинраҳое ки тарафи район, тарафи ноҳия мерафт, маҳкам шид. Рости гап, саҳри як мошин рафтагай паи мошин мардумаи қафош ҳисоби ягон ҷо рас накунад. вале як хело savol метиҳанд ки барои чӣ мақсад раҳ надори ягон техникае ки раҳ бизанӣ. бардорои азиз, ду рӯзига барф додагай, барф мезана, шамол мекуна, раи задагира ҷошта обратно пур мекуна. ба ҳамон хотир дӯстои азиз раҳа назадагӣ. барф дуруст баъд бо барф мезана, я банда раҳа мезана, раҳ чотка мешавад. просто барои ягон касал бемор нашидан ҳамин раҳа мардуми деҳа мезананд. ҳамин дурӯзада мошин рафтан, мошини обраман биёянд, дига мекунем ки чанд қа барфига мезана, ба лозир хати мезанан раҳа 100% мекунанд. худо хоҳад ки раҳ ҳуй мешава, бо далчи мардум мераванд меянд. як 7 километр раҳай бояд бирем. мақсад раҳа бинем, мошин дар ягон ҷо рас нашава. мақсад брава биёя, ба ҳамон хотир рафтаистем. ҳамон тори ки фуромадем поён, то ҳаминҷа ҳамаро соз бад. давчи нигаҳ мекунем, умедворим ки ҳама соз боша. ме ягон исуса бо обратно мегардем, мерем. ду рӯзи охир беҳад барф бисёр борид ва фикр мекунам дар ҳамаи ҷойи Тоҷикистон борид. именно дар ноҳияи мо беҳад аз ҳад зоид қариб 1 метр барф зад. раи мошинраҳои маҳкам шудага мардум пеш рафтаистанд. насиб боша раҳа мерем, мебинем ягон ҷош шамол дама хоб накардагӣ боша, ки мошин рафтагие. ба ҳар ҳол хитон як бор тамошо кунем. ҳай далчи видеоро дӯстои азиз тамошо мекунем, чӣ гапе ки шава ва навор мегирем. омадем дӯстои азиз, рафа дидем ҳама созай майда майда ҳаракат кардем, болои рафтаистем. инем ҷое ки ова мебинем. мақсад раҳа нахӯрда боша, раҳ созай. ове ки омадаи сабу ду тараф гардондем. ҳозир мерем бо боло. анам тори ки бачаҳо пеш рафтаистанд, мо ақиб майда майда ҳаракат карда мерем. барфам майда майда сараш кард, боридааст. тақрибан 3 мошин омад рафт. мевобини соат 3 шид. ҳаво туман кард. ба ҳамон хотир барвақта мебоем мерем, дер нашава.